Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna kan setting chile WhatsApp till ni update kichi kina hena tisu ipp ham kan setting he chana bula kona zone again hen vet pen la. Okay, kipan masang kamin chile bunga hen kipan ka video ha bula kona zone again hen vet pen jin kipa thu kan se na. Then ka channel la than he long sitan like share subscribe nin bol pe di nang hen tem ve. Video hi saulo den chomcha bo hin interesting hin ten le het ben ayong hi mai the na. Ni chana bula kona zone again hen vet pe di nang hen tem ve. Okay, direct panutin example la WhatsApp mana lut le ti ai hung de contact ho a chu amasa pen first point ga excellent status na hi til direct the hana chatna na chi a le status na chi khonga lo chatna kona na ve the na ithi ve dam ti le status koi chon ti a hi alim profile a khu ti around cha kipi banga hi ti a hum de na cha chi round hi nami a le example nami a le status ung do yeng de na ta example ti a status ung do hen ki chui hen status bailam thena ga ve the na status na chi hel ngai lova profile kana na ve the na tena kha chu hi kina le status hi atila chu status ve na le lin ta thil kizi in na hi wan tu la hi ti chu hi kit ta poi neu cha cha kizi au men na example la ti a hi thil neu cha cha kizi tan amasa tu lin ta kizi in hi wan tu a hi ti chu hi ta poi tiong hen ka kan se hin na so new update hin example status na koi chu lin ta lo ta na neu cha cha ki sun status ta na chu new update hin ta update dang chu au men he wan zo tan ka hin sei na chu adinga chen chu hen ki pa